இப்படியான நிகழ்வுகள் பார்ப்போம். அடுத்தது நாங்கள் பட் பண்ணி கொண்டு வரதை அப்படியே நாங்கள் எடுத்து வெயிலில் கொண்டு வச்சா நடக்கும். இப்போ நான் பட் பண்ணிட்டு வெயிலில் கொண்டே வச்சுட்டேன்டா இது வந்து வாடி போயிடும். வாடிச்சுன்னா இந்த கீழே இருந்து வாடி கொண்டு வரும். கீழே இருந்து வாடி கொண்டு வரும். வாடி கொண்டு வந்துச்சுன்னா இது வந்து செத்துடும். இப்போ நாங்கள் ஒட்டு பண்ணினாலும் சக்ஸஸ் வந்து ஆகாது. சரியா? நம்ம எப்படியான நிகழ்வு தெரியும். இப்போ பட் பண்ணுறத பார்ப்போம். கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டு அப்புறமா தான் சரி இது கொஞ்சம் இப்பதான் சின்ன இதை பட் பண்றேன் கொஞ்சம் தடிப்பா தானே இருக்கு சார் ஒரு செக் சாவரன் பண்ணி இருக்குது. அதாவது இது வந்து புளிமாங்காய் கொட்டு புளி மாமரம் அதானே சொன்னேன் சொன்னா வளர்ந்துருக்கு அடிவா இருக்கு அப்படி. அது நாங்கள் ஒட்டு கிளையத்தான் நாங்கள் அப்படி எதிர்பார்ப்போம். இதுல இருந்து வர அவுட்புட்டை தான் நாங்கள் எதிர்பார்ப்போம். இது வந்து இதுல இருந்து வரதை வந்து நாங்கள் வெளியிட மாட்டோம். வேண்டாம் இதுல இருந்து காய்க்கிற மாங்காய் வந்து புளி மாங்காய் இருக்கும், டேஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கும், கொஞ்சமா காய்க்கும். எங்களுக்கு அது தேவையில்லை. நாங்கள் இதே வந்து எடுக்கிற ரீசன் வந்து வேர் தொகுதி நல்லா இருக்கணும். ஏன்னா இவருக்கு சப்ளை வந்து அதாவது இவருக்கு தேவையான சாப்பாடு எல்லாம் வந்து இவர் வந்து இப்போ செஞ்சு இவர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அதுக்காக தான் இவர் தெரிவு செய்யணும். இவரை தெரிவு செஞ்சுட்டு இவர்லேருந்து நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், ஒட்டுற டைமில் இந்த தடிப்பம் இருக்குல்ல, தடிப்பம் வந்து பென்சில் தடிப்பமாக இருக்கும். அதாவது ஒரு அதான் சரி. அடுத்தது உயரம் வந்து குறைஞ்சது 6 இன்ச்சிலேருந்து அதுக்கு மேலே ஒட்டலாம். மேக்ஸிமம் 1.5 அடிக்குள்ளே. சரி, 1 அடியிலேருந்து 1.5 அடிக்குள்ளே வெட்டலாம். சரியா? இப்போ நான் வெட்டி பார்ப்போம். මේ ගස් තෝරාගත්ත එකේ අඹ ගස් වල එහෙම ගහක් තියෙනවා මේ ගහට මේ ගහ කියලා බත් කරන්නේ. ඔව් එක වර්ගය තමයි අඹ කියන්නේ අඹ ඔක්කොම බත් කරන්න පුළුවන්. අඹ කියන්නේ පර්තකොළ මාන් විලාට අඹලවි ටොම් ජේසි ඒවා කොහොම බත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම අවුලන්නේ. එක අඹනේ අඹ කියන්නේ අඹ වලින් කොහොම බත් කරනවා. අඹගෙන් අර පාලා ජැක් එක මොනවද? පලාමර ජැක් කොස් එක බත් කරන්න බෑ. ඒක බත් කරන්න බෑ. නමුත් අඹ කියන්නේ අඹ ඔක්කොම බත් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක බත් කරන කලින් අපි තෝර ගන්නවා රූට් ස්ටොක් එක. මේක සිංහල ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. හරි. ඔයාලා තේරෙනවනේ. රූට් ස්ටොක් කියලා කියන්නේ එක. හරිද? ඒ රූට් ස්ටොක් කියලා කියන්නේ ඒක හොඳ රූට්ස් zone එක හොඳට තියෙන්න ඕන. හරිද? මුල හොඳට තියෙන්න ඕන. මුල පත්‍ර හොඳට ලොකු වෙලා එන්න ඕන. ඒවට ඒකෙන් අපි ඒක කියන්නේ අර අඹුල් ගහ අඹුල් අර නිකන් අර වල්ලම්බ ඒවා අපි තෝරගන්නවා. ඒවා තෝරගත්තානේ මොකද වෙන්නේ? ඒක රහනේ. නමුත් ඒක මුල එක හොඳ ස්ට්‍රෝං එකක්. මේ කොච්චර හුලං ආවොත් ඒක කැඩෙන්නේ. නමුත් අවුරුදු 50ට වැඩියෙන් ඒ අඹ ගහක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි විලාට් එක ගත්තා නම් ඒ විලාට් එක කොහොමද අවුරුදු 10 15 20 කෙනකොට ඒක මැරෙන්න පුළුවන්. රූට් ස්ටෝන් එක මැරෙන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි අපි රූට් ස්ටොක් කියලා තෝරනකොට ඒවා හොඳ අර අඹුල් හරිද? ඒවා අඹුල් ගහ ඒවා තෝරගන්නවා. ඒක රූට් ස්ටෝන් එක හොඳට තියෙනවා. හරිද? අනිත් එක රූට් ස්ටොක් එක අනිත් එක බඩින් අනුජය හරිද? ඒවා තෝරගන්නකොට ඒවා අපි තෝරගන්නකොට අපි මොනවද බලන්නේ? හරි මේ දැන් කියන්නකෝ ඔයාලගේ ගෙදර එක ගහක් තියෙනවා. හොඳට ගෙඩි හැදෙනවා. හොඳ රහයි. හරිද? රෝගය අඩු. නමුත් ඒකෙන් එන බීජ ටික ඔයාලා දානකොට ඒ විදිහට එන්නේ. ඒ හින්දා ඒවා අපි තෝරගන්න පුළුවන්. හොඳ අඹනේ. ඒවා ඕන ඒවා බත් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි අපි බ්ලාට් එක හොඳ බ්ලාට් එක තෝරලා මේ බ්ලාට් එක රහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක බ්ලාට් එක විදිහට රහ චුට්ට වෙනස් වෙනවා. නමුත් ඒකෙන් අපි එක හොඳ එකක් තෝරගන්නවා. හොඳ එකක් තෝරලා එකක් ගන්න. ඒකෙන් තමයි මේක ගන්න. හරිද? අනුජය තෝරගන්නවා. අනුජය තෝරගන්නකොට අනුජය කියන්නේ මේක උඩ එන බට් එක තියෙනවනේ. ඒව තමයි මේක. දල්ලගාව තමයි අපි තෝරන්නේ. හරිද? ඒක තෝරලා අපි අවුවෙන් දාන්න බෑ. ඔයාලා කප්පාදු කරාන කොහමද වතුර බකට් එක දාන්න. නැත්තම් මේම අර හොඳ වතුරෙන් තෙමිච්ච අර මේකෙන් මෙන්දලා තියාගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ අපි මේ ගොඩක් බට් කරන හින්දා තමයි මෙහෙම අපි කරන්නේ. ඔයාලා එකක් බට් කරනවා නම් ටකල ගිහලා කප්පාදු කරලා මෙතනට ඇවිල්ලා බට් කරන්න පුළුවන් එකක් නෑ. ඔයාලා 2 3 වෙඩියෙන් කප්පාදු කරනවා නම් එක ගහස කීයක් පුළුවන් සාමාන්‍ය? එක
එක ගහේ බට් මෙහෙම බට් කීයක් පුළුවන්ද එක ගහ? මේක බලන්න සාමාන්‍ය 18 වෙරින් පුළුවන්නේ. මේ 18 කියන්නේ ඒකට වෙරින් කපාද අය කරනවා. මවුලන්නේ නැහැ නේ. එහෙම අවුලන්නේ. අපි අලුත් දළුව තමයි අපි කපාද කරලා මිලිමීටර් අඩි භාගයට වඩා අඩු වෙන්න බෑ. හරිද? මේක ගත්තාම අඩි භාගයට වඩා අඩු වෙන්න බෑ. මෙච්චර දුරක් තියෙන එකක් බඩ් කරනවා නම් ඒකේ සාමාන්‍ය බඩ් එක සක්සස් වෙන්නේ නැහැ. සක්සස් රේට් එක අඩු වෙනවා. හරිද? ඒක සාමාන්‍ය මෙච්චර විතරට බඩ් අඩි භාගය හරිද? භාගයට වඩා උස තියෙන්න ඕන. ඒවා තමයි අපි බඩ් කරන්නේ. හරිද? දැන් බඩ් කරන විදිය බලමුද? බලන්න. මෙතන බඩ් කරනකොට සාමාන්‍ය උස සාමාන්‍ය කීයද? බිම ඉඳලා 6 අඩි භාගයෙන් උස එක තමයි අපි කපාදු දාන්න ඕන. කොතනද? එතනට යනවා. හරිද? මේක මේ බට් එක වැරදි. මේ කැඩිලානේ. ඒක මේ පරණ මේ අලුත් එක කියන පරණ එක. ඒක මේක නේ. හරිද? එතකොට මං කියන ඒක මේ බට්ටර් එක මේ පිහි අරන් ගියා. මොන පිහි නෙවෙයි මොන පිහි බද්ද අරන් ගියා. හරිද? එතකොට බට් කරනකොට හොඳට ෂේප් එක තියෙන්න ඕන. හරිද? මේකත් කරනවා නේ. ඒක හොඳ නෑ. හරිද? දැන් ෂේප් එකට කපාදු කරා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න තියෙන්නේ මේක තෝරගත්තනේ. මේ අංශයෙන් මෙතන කපාදු කරන තැනක්. මේක අපි ඔහොම බෙට් කරා නම් ඒක සාමාන්‍යයෙන් මැරලා නේ තියෙන්නේ. මේ වෙල්ලා නේ තියෙන්නේ. එතකොට සක්සස් වෙන්නේ. ඒකට බට් කරනකොට හරිද? දෙපැත්තෙන් நல்ல கத்தியா இருந்தா சரி நான் சொல்றேன் நீங்க இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கொள்ளுங்க சரியா நாங்க வந்து இப்படி நாங்க வடிவ மெல்லிசா சீவி எடுப்போம் சீவி எடுக்கக்குள்ள கிளிய கூடாது டேமேஜ் වෙන්නේ වෙන එකකට බෑ හරිද මෙහෙම අපි හරියට දෙපැත්තෙන් හරිද මෙහෙම අපි කපාදු කරලා දැන් මෙහෙම කරන්න තියෙන්නේ එතන මේ උසට විදියට අපි හරිද මෙච්චර කැපුවා ඊට පස්සේ මේක හරිද මේක ඔක්කොම බලනකොට මේ ඔක්කොම හරියට මෙතන තද වෙන්න ඕන ලං වෙලා තියෙන්න ඕන ටුට්ටක් මෙහෙම තිබ්බනම් මොකද වෙන්නේ බට් සක්සස් වෙන්නේ මේ බලන්නකො පේනවනේ හරිද හරිද මෙහෙම කියනකොට හරිද තේරෙනවද මෙහෙම තියෙනවා මෙහෙම තියාගත්තා නම් ඒක සක්සස් වෙනවද නෑ එයි වේලෙනවා වේලෙන්න වෙන්න පුළුවන් නමුත් අනිත් එක බෙස් එකෙන් බෙස් ආවොත් වතුර එවිල්ලා කුණු වෙන්න පුළුවන් එතකොට අපි ඒකට අපි කරන්නේ මෙහෙම හරි බද පට්ටිය බදින්න ඕන அதாவது பொலித்தீன் நல்ல மெல்லிய பொலித்தீனா இருக்கணும் லிப்ட் இழுபடுற மாதிரி பொலித்தீனா இருக்கணும் பாருங்க இந்த பொலித்தீனை இருக்கு அப்படி பட்டிங் டைப் பட்டிங் ரோல் பட்டிங் பேப்பர் பொலித்தீன் சரியா இங்க பாருங்க விளங்குதா இத வந்து பிள்ளைகள் இங்க பாருங்க හරිද තේරුණාද මේ වගේ පටියක් අරන් අපි බදිනවා හරිද කොහමද බදින්නේ උඩ ඉඳලා පල්ලෙහා බදින්න පල්ලෙහා ඉඳලා උඩ බදින්න පල්ලෙහා ඉඳලා උඩට බදිනවා එයි බදින්නේ එහෙම බදිනකොට එක එක උඩට මෙහෙමනේ එන්නේ මෙහෙම යනකොට මොකද වෙන්නේ
අර අර වතුරු වහිනකොට වතුරේ දෙමිල පල්ලෙ මෙහෙම එන්නේ. නමුත් උඩ ඉඳලා පල්ලෙ යනකොට මොකද වෙන්නේ? මේකට වතුරු එවිල්ලා ඇතුළ වෙන්න පුළුවන්. ඇතුළ වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? කුණු වෙනවා. හරිද? ඒ හින්දා අපි පල්ලෙ ඉඳලා උඩට බදිනවා. බදිනකොට මේ මෙච්චර වෙලාව අපි තියන්න හොඳ නැහැ. මම කප්පාදු කරා බට් කරලා මෙච්චර වෙලාව තියලා හොඳ නැහැ. ඒක වේලෙලා මෙරන්න පුළුවන්. නමුත් කප්පාදු කරන ඉක්මනට අපි ඔතනට ඕන. හරිද? පල්ලෙ ඉඳලා මෙතන ඉඳලා අපි බදිනවා. හොඳට තදලා හයියෙන් ඕක හැදෙන්නේ கீழே இருந்து மேல நல்ல டைட்டா நல்லா டைட்டா இருக்கணும். வேண்டாம் கொஞ்சம் லூஸா ஆகுதுன்னா இந்த இடைவெளி ரெண்டும் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகாட்டி காத்தும் போகக்கூடாது, இந்த இடைவெளி இருக்கக்கூடாது. ரெண்டுமே ஜாயிண்ட் ஆகணும். இந்த ஒட்டு கிளையும் ஒட்டு தண்ணும் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகணும். சரியா சரியா பாருங்க. இப்படியே நான் சுத்திட்டு அண்ணளவா அரைவாசி தூரம் மட்டும் நான் சுற்றுவேன். சரியா இதுக்கு மேல நான் இவ்வளவு வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். இதுக்கு மேல ஒரு அளவு நார்மலா இந்த அளவு எடுத்து கொண்டு வருவேன். ஏண்டா இங்க கண்டு இது வந்து ட்ரை ஆகாம இருக்குது. சரியா பச்சைக்கில தானே மேல இருந்து சிலது ட்ரை ஆகிட்டு வரும். அதனால ட்ரை ஆகாம இருக்குது மேல இருந்து இந்த அளவுக்கு சுத்திட்டு வரும். சரியா இதுல இப்ப இடைவெளி இருக்கான்னு பாருங்க. இதுக்குள்ள பாருங்க எப்படி விளங்குதா? அதுல இடைவெளி இருக்க கூடாது. ரெண்டு இதுக்கு இடையில அதாவது நாங்க இப்ப